E kublai jan med ipi waro ki pralok ki wasnyau suk uya ap yi ki kubor ha uni u channel ten nega jan med ki kubor ki wakwa wanra chapi man ki kubor wasnyau ai wayap u khana khanro uwana juai uwadang dap wat upure doktor hadin wa accident kakari hathat lasken mukla West Jainte Hills District teyokrum diupen slem tons dang noi chaki kubor uwi naki khana khanro uwatip pertuit kam u diha sian lang ti nong plo uwadang ar phau pras nem irta daklat o neini nasla khandau perthai hadin wa da accident kakari hathat lasken mukla West Jainte Hills District ne kasngi ya ini ijia dajia i hei por kamwanru waje step hei wa kani kamaru swift kawa m ya u number ML04D North San Nyau Nyau datanra ko ya udin uwa m harut sarok neida watler usarok kat wajur uslap dapentip le waha kani kakari DMR ngut kibru wakentup ya udiha sian lang wa unong ya namo u driver kani kakari uwatip pertuit kam usaje ki rembai kiwana kachnong mo salangkat juai waro arngut damen sojor ki way dapen kit pensmat yeki cha ka Woodland WK Hospital tangwa mendapoy ha hospital dapen tip ki wa udiha sian lang daklat u katwa usaje ki wan damen sojor u way hadin wa da yo ye sumar malum mala dapen kit wan ya o cha ka wi tawan ka thau sumar chashilong udiha sian lang to ukhon yong umariki taryang u assistant commissioner transport yong ka sorkar jilla wa ka kong leda nong plo udiha sian lang to ukhanro uwadang dep wat ye pure doctor wedang mut u wolai chei tha wajo pure u cha Hyderabad yo pendep ya ki kam ki jam yong o kat ho yo dajia ya o kamni ki pulit ka umulong bit house mar yo yutip ki yeni dayawan ki wood cha ini itha wajia kamni yo le ye wa em kam way wo yarap yaki hado kat once nyawar ai ya uni ukhna khanro uwada em ye kardan doktor dado o ye mensen yong o na ini ijia wasnyausi teto ule wan ikamon ini to imon yong utai na jrong ewa ulai suk lai san upoi suk poi san u chakmat ublai yo kerkhu kerdo wan o ya ke yung kasem ke yong o yo yo ki dei chai dei khia dei man khi man khan te do kini don hi ki khubor wasnyar ai wakwa awanra chapi ne gajan met yi khubor de poi chuakut e khuble ye phiwro snya bha ye subscribe your new channel khanangwa yo pten cho phiu yo yi khubor wathame khuble chibon